Escola Secundário Geral Finantil sempre retang inundação banheira tempo udang, onde dificulta processo aprendizagem para estudante Sira. Adjunto Escola Secundário Geral Finantil, Sabino Ernesto ratou informação neba jornalista Timor Post. Sexta-feira, loron rua nulo recém-ida fulang março tinan rihun rua nulo recém-lima iha aimutindili. Sabino hateten, banheira tempo udan, escola refere sempre bem na konu, hane santasi, no be tama to iha sala larang, onde foi impacto ba estudante Sira no processo aprendizagem. Também, parte escola moça tama ona pedido, ba Ministério Educação ou Ministério Obras Público, mas ona foti dados, mas be to agora lá iha resultado. Enquanto total estudante e escola refere hamutu krihung ida atus tolu sanulu resin lima, no total professores iha nain hitunolu. Quando condição escola idane, enquanto tempo udangan ne ami hasuru inunda sambo, tambah nini bag. Area ne maka sekolah ne kalian haleu busy nusir ne rai aso tu kalian mai feli sekolah bauin masuk as bakotok as sorry kiri kanan ne aso tu anta sekolah mak kalian wahire udam botona ne be husi be bayro serne ne be komendari sorry ne tamu tu mai area sekolah maka simu inundação ne tama udan ben tama to kelas ne maso udan be tama to quando udan botona maka tinan quando udan botona sekolah libur on tamba salalarang be nakono to nebe pas hodbe era maso pas udan bot inundação be tama helato tama mai to kantor tan tama sala biblioteca ne bata ami stau be livro baraktan be tama ne problem bot ne be ami sekolah ne ami afeta mak babe be quando na udane dia udang onane ami tau kona udang onane ne inoda sambo tamba be husi komendati ne be me halai tamu tu sekolah depois be saifatin lai onane então ami pronto simu konsekuensi dan mas buat governonya kami atau fertilizamos. Durante betama ne estraga cada facilidade escolar. Uluk estraga, depois de hal mai biblioteca ne ami hadiah tiang na livro serne me pakai hai ne ami hi tiang ne aat ne de uluk be tama be kona ne livro serne ami hadiah hotu aat serne ami soy hotu agora livro ami tahu coloca dia kona be foi da be la kona. Imagine sa betama ne estudante Sira vakit kali aun lebih karo. Ami hing be maran be makwe bentama be foi da ami amnero director phone night be sala idene ba ne be sala hati hen bane be tama ne be ami mai ami hadatian be moruan saitian be be ba la consegue tam se sorte ami hadatian be moruan sa be termasuk kantor ini semoruan sa se kantor ne be tam ini ami hadatian ne satan netik be mai kona de te morune la consegue tam ba be kantor la afeta quando udang onani ne salalaran bokon be tama ona kusi umatatis muso udan bentur mai kusi ormatan muso be tama mai enta guru sira muso hanori helamos ne paraona istudante sira kelas laran mus maski istudante helamos paraona tama ne ai samate ona ba be larang ne afeta bot ba idan ne afeta ba proses aprendizagem ne sai impedimento bot ida inundação. Mesmo sala hira maka kona bekan. Sala, ini libre lakona
Bene salah lima salah nen maka libre la kona uma edifício fogo ne ba o ida pesibana ne udan bot mo sebe bela misi parte usi right ne be kono Estudante total da escola, né, Hira? Ring ida atus tolu sanul resindi Professores, será? professor sira agora no muito hitunul Relaciona o problema na escola, né? Cada tinan sempre hasoro em duração, né? Saída mas com parte da escola tu suba. Ami depois de minera diretor formação caro, ami halo na proposta bahia do ministério, lili bahia ministério educação, ministério obras públicas sami foto, e ami proposta ni sira responde. Ser harus ke equipa turmai harus be observação, depois foto dados, depois ministro rasik, ministro obras públicas rasik, mai ni rasik no pertama ya kelas, hari kondisi be sekolah ni be maka ne, nia hari rasik, depois ya momento ni ba ministro ministro tanis, pada hari kondisi. Então, pas ni mas fila, ai mas halu be proposta batir kita. Aprovazione, depois ser equipa mai dalla hatona, mai be observa mai survei, mai osserva assessor ser mai hotona, sira ia amerona, ia plano, para tu halo construção. Tal construção mai be ne ami rona de, ami sedau be processo legal ida ami sedau katena. Também mi pira mi proposta na mi hatto bane, ia responde positivo. Então ser mai hare kata ne kalian liu makwahir ita tahalo construção kari ita tengki tidak ne parti dane ode kretna tengki tas atau ne be kan mai kar bele sailu ba estrada labele nalihu kali are sekolahnya. Reportagem Sabina Sansa, televisão Timor-Poste. Janela informação ba emohoto. Atua tem informação atual dia Clio. Kita haluha, hanya yang botão subscribe, like, halo comentário, no fahe tutang ba media sosial hotu.